Хайырлы кез, хөрмәтле дуслар, шулай дип вакыты үдешен башлап та китте, ялый тек рәхәтләнеп торып, яйдар буе һәм менә 1 сентябрь белем көне сагында әлбиттә һезне дуслар ушу студиянан торып сәламләүем бик тә буга мин шатмын да. Һәм дуслар, беләгезме, бүгенге эфирга без шундай шәп кешеләрне сакырдык бит инде. Һәм улар менән дә әңгәмә корырга маташырбыз. Безнең тур эфир телефоны үзгәрешә 295-92 Өфе калган коды 347, WhatsApp андары 737-40-24 шылтыратыгыз, языгыз дуслар, үземрәк булырга сакырабыз. Шуга, беләгезме, без ошында сакырга. Батек, салам. Салам. Хамагыз. Ошында менә ошында торыгыз. Дуслар, күрүгезсә, бүген бездә кунакта Халык знает партияның етәкчесе Бишанцев Тайфун Корултай улы. Хайырлы кез. Хамагыз. Хайырлы кезләр бүтәгезгә һәм байрам бүген белем көне безнең. Белем көне һәм ошо белем көнендә әлбәттә хорозлар күп. Бестолковый чиновниктарга. Бу хорозларга без кайтырбыз. Мотлак рәвештә Тайфун Корултаевич, һез ысын күңелдән ушундай белем байрамын кайнар котлайм беренчедән. Һез моны Бишанцев Тайфун Корултаевич дип беренче сыйныфка килгән сагыгызды исләйгезме, юкмы? Әлбәттә исләйм. Беренче тапкыр бик озак кына әсәймен айрылган сақтар ул. Чөнки мин интернатта оқыны битинде. Бер касанда айрылган югын әсәймен беренче класска Сибайга мине интернатка бирделәр, калдырдылар, кайтты эшләргә. Һәм мин 2 көн буе иланым. Бак шулай. 2 көн буе өйрәнгәнсе, дуслар тапкансы, шайтып илап өрнүм инде. Ул вакытта юлдар нисегене? Ул вакытта юлдар бүтүнләй югын. Атта Булгала ул чиновниктарны һаман әрләйгез. Әрләйм инде, чөнки юлдар ул булырга тиеш, ләкин булырга тиеш улар тигез булырга тиеш тәйин. Бүгенге көндә юлдар кызганычка каршы тигез түгел. Шуңа бул хорауды безнең партия белән хәл итәбез. Әлбәттә. Менә һезнең партияга шундай шәп эшләрмен булыша. Хатта безнең Өфе калганда гына түгел, хатта республика буйлап сәяхәт итеп сыгып китәгез. Халык кызы нисек каршылай? Нисек инде халык безне гел алкышлап каршылай. Косаклашып, бүләктәр белән хатта кайбердә сәйсереп, мотлак рәвештә Муса индереп шайтып безне каршылай халык. Чөнки без халык өчен эшләйбез. Әгәр без ниндидер районга барабыз икән, без төрле мәсьәләләрдә, төрле проблемаларда, кыенлыктарда язып алып, шул проблемаларны ямагатка сыгарыр өчен видео төшерергә киләбез бит инде. Һәм шуга улар куанып безне каршы алалар. Исмаһам бер адам кешеһе ошо проблемаларга күз салган дип, шайтып безне каршылайлар. Мына безгә һорау килгән, Тайфун Корултаевичтың кәләше бар микән, юк микән? Уга кияүгә сыгырга уен бар дип торганда. Нимәгә әйтергә бул һорауга? Сиратка торыгыз. Чөнки мине диге хамутат итергә кызлар республикала куайып кетте һуңгы вакытта. Бәлки Тайфун Корултаевич Башкортстан 24 телеканалы менән берлектә һезгә үткәрербез шундай кастинг, Тайфун Корултаевич кәләш ала дигән. Какой кастинг, Фатих? Эш күп, халыктың проблемалары кастингта түгелме әллә? Юк, эш күп, юлдар эшләргә кирәк. Укытучыларга менә 1 сентябрь көне, белем көне, зарплаталар күтәрергә кирәк. Димәк, ата-әсәйләргә 1 сентябрьгә балаларны әзерләр өчен 20,000 мең, 30,000 мең акча түләргә кирәк. Менә шундай хукуктарды, шундай законнарны без сыгарырга тиешбез. Чөнки бул проблемалар бик күп. Какой кастинг монда? Шо кастинг шо ана яшьләр үткәрһен үзләренең нәйләрендә, теге нимәкәдә социаль селтәрдәрендә. Без эшләргә килдек. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, һез безгә шылтыратып бетә булган хорозларыгызды Тайфун Корултаевичка әйткәр алагыз. 295-92 безнең тур эфир телефоны, Өфе калган коды 347, WhatsApp андары 737-40-24 шылтыратыгыз, языгыз дуслар. Үземрәк, әгәрдә ниндәй дә буга проблемалар бар икән юлдар менән, безгә лә WhatsAppка ибәрә алагыз. Без аны түкмәйсәсме ошо экранда күрһәтәсәк, без бөтә республикага бынан тыш шылтыратып үзегезнең теләктәрегезне лә yetkir алагыз. Бөтә республикага мин күрһәттем инде һеҙнең монда, нимәкәй, Башкортстан телевидение алдында бер соқыр
Турайны. Көрдіңме? Һезгә зур рәхмәт шуныгысын. 3 жыл бойы шул соқырды эшләй алмагандар. Мин килдем, бер видео төшердем, икенче көне килеп ямап киттеләр. Шулай, Тайфун Курташ, мына Башкортстан 24 телеканалы исеменнән һезгә зур рәхмәтемне белдерәм, чөнки бу соқырды без үзе хәл итә алмаганнык, шуңа һин хәл итеп куйдың, без буга әлбәттә бик шатбыз. Анда менің таш һеҙҙең баҡсағыҙға ғына төшөрөргә тейешле бит инде ул. Бөтә телевидение, СМИ баҡсаларына ташты мин зур итеп, мына зур ошондай таш бәргәйнем. Бер кем дә сығып төшөрмәй репортаж дип. Ярай, мына һеҙҙекеләр сыҡтылар. Башҡортостан 24 телеканалынан журналисттар сыҡтылар һәм минән арттан төшөрөп киттеләр инде. Шуға күрә һеҙгә лә афарин, ҡурҡмағыҙ, бер нимәнән дә ҡурҡмағыҙ. Һеҙҙең эшегеҙ мына ошо ҡыйынлыҡтарҙы, проблемаларҙы күрһәтеп торорға. Вот, шуға афариндар һеҙҙә. Рәхмәт. Артабанда шулай дауам итегеҙ. Мин берҙе маҡтаным тип, тынысланып, эшләмәй генә ултырмағыҙ. Ярар, аңланыҡ. Бында һорау килеп еткән: здравствуйте, поругайте, пожалуйста, Баш РТС, постоянно задерживают горячую воду. Безответственные, спасибо, тигән. Что сказать тут, Баш РТС? Почему, Намакай, задерживаете горячую воду? Это как халык должен жить без горячей воды? Ярай, яй үтте ти. Мына хәҙер ҡыш итә, һыуыҡ көндәре була бит инде. Как народ беҙҙең должен сидеть без горячей воды? Мин ҡайберҙә аптырайым ошо бестолковый чиновниктарға. Мы что, в Африке живем? Почему беҙҙең Талбазала һаман да һыу юҡ? Талбазала юҡ. Ана яңыраҡ Затундан яҙҙылар кешеләр, значит, өй йортон алғандар, ипотека түләп баралар. Они могут заселиться, потому что говорят, унда һыу юҡ дип. Бына тип, үй төйдөлгән, ипотека түләп баралар жильцы, виз түләп баралар, а в эксплуатацию ключи от квартиры не дают жильцам, потому что, видите ли, у них там еще воды нету. Эргәләге өйҙәрҙә бар, а уларҙыҡы юҡ. Летчиков 1/9. Мин, смотрите, мин доведу это дело до конца. Если там вода не появится, люди без ключей будут сидеть. Шаяртмағыҙ. Бына шулай. Тайфун Курташ, бүгенге безнең тема бит юлдар тураһында һүҙ йөрөтәбеҙ һәм Өфөләге юлдар тураһында. Өфөләге юлдарҙы һин яратаһыңмы, юҡмы? Өфөләге юлдарҙы кем яратһын инде, Фатих? Ҡустым, кем яратһын? Ну, мына ҡайһы бер урамдарҙы ысынлап та матурланылар. Был яй ысынлап та матурланылар. Ну, күренеп тора, төрлө райондарҙа, төрлө башлыҡтар мына һаман да ҡыйынлыҡтар һиҙелә. Яңыраҡ ҡына мына Рабкоров урамы бөтә мәғлүмәт үҙәктәрендә сыҡты бит инде. Анда баҡтиһәң техникаға солярка юҡ, нәмәкәй юҡ дип, шуға асфальт эшләмәй икән. Ну, ҡыйын хәлдә. Тайфун Курташ, мин дә күп йөрөйөм Өфө урамдары буйлап, беҙҙең хатта видео тасмала бар. Мин күптән түгел Свердлов урамынан үтеп барғанда, был инде трамвай юлдарында. Мына трамвай юлдарында мин китеп барам машинаман. Ул юлда бит, яй буйы үттеге бит. Яй буйы шунда гафу итегеҙ, мына һүгенеп өрнөгөт. И бер нәмәкәй файдаһы ла юҡ мына бестолковый чиновниктарҙан. Килеп төшөүем булды. Был видео тасманы мин үҙем төшөргәнем. Достар, һеҙ ҙә беҙгә ошондай видео тасмалар һәм инде фотоматериалдар ебәр алаһығыҙ. Беҙ быны түкмәй-сәсмәй күрһәтәбеҙ. Свердлова урамы, ғөмүмән әйтергә кәрәк, Фатих, беҙҙең Өфөлә мына ваҡытында иҫке трамвайдар булды бит инде. Ауыр, совет заманындағы трамвайдар, улар бөтә юлдарҙы, ошо тимер юлдарҙы боҙоп үткәндәр. Шуға күрә асфальтта һин нисек һалма, ул барыбер емереләсәк. Хәҙер мына яңыраҡ беҙҙең беләһегеҙҙер, Мәскәүҙән беҙгә БУ трамвайдар мында киләләр. Тоже яҡшы, мин маҡтайым. Главное, беҙҙең теге боронғо трамвайдар булмаһын. Әлеге баяғы теге заманса трамвайдар килделәр, һәм хәҙер мына ошо юлдарҙы эшләргә ваҡыт. Сөнки яңы трамвайдар астында ундай тимер юлдар нығыраҡ торасаҡ. Күп проблема тимер юлдар тураһында миңә күп яҙалар. Ғөмүмән бөтә Өфө буйлап шундай юлдар бар, ҡыйын. Тайфун Курташ, Өфөлә ғөмүмән юлдарҙы алып ҡарамайыҡ ибет. Ҡайҙа йөрөргә ярата икән? Кемдәр, мәсәлән, ниндәйҙер бәлки Өфөләге яратҡан парк барҙыр, йәһә һыу төшә торған урыны. Өфөлә мин һыу төшмәйем, Алла һаҡлаһын, Өфөлә һыу төшмәйем. Икенсе көнө ҡып-ҡыҙыл булып сығаһың. Сразу РКБ-ға ятаһың. Белмәйем, юҡ, мин шул районға йөрөйөм бит инде, мына халыҡ турҙары менән төрлө райондарҙа йөрөйөм. Мына шунда ысынлап та һыу таза, экология яҡтан ундай һәйбәтерәк. Шул мына ваҡытта юлға сыҡҡан ваҡытта йәйгәһен мына һыу төшөп йөрөнөм мин. Ярай, һыу урынын әйттем бит инде. Парктар, беҙҙең Өфөлә ғөмүмән парктар хәҙер күп, улар матурайып килә.
Кызганычка каршы ул парктарга юлдар әле насарараак. Әле парктар үзе матур, алып барган юлдар әле не очень в качестве, вот так скажу. Шуңа күрә уларны ла хәлитрәгәрәк мин Салават Юлаев паркында йөрергә яратам мәсәлән. Шунда йөрергә яратам. Менә ошо безнең Салават Юлаев майдансыгында йөрергә яратам. Фонтанында нимәкәдер әлеге менә хәзер Салават Юлаевты реконструкцияга алып киттеләр бит инде. Халык менә курка, мин әйткем килә. Пользуясь случаем, как говорится, халык курка бит инде. Теге килеп куймастар дип. Мин вот не думаю, что так. Ну, нужно верить, что безнең теге символ бит инде Башкортстанда ул обязательно это как вот бестолковые щеноктар не могут так сделать. Это как вот Кремльдан ведь Ленинда алып чыгарга. Не может такого быть. Так что халыкта тынычландыргым келе. Это все под контролем. Под контролем партии. Халык знает. Вот, так что біз күдәтіп та барабыз, түрлі реконструкция этаптарын қарап та барабыз. Һәм әлбәттә бөтә халык менән көтәбез. Көтәбез 28-9 елларда Салават Юлаев һәйкәле кайтырга тиеш. Тагыла матуррак, тагыла сибәррәк һәм тагыла горурланырлык һәйкәл була сагыз. Тайфун Курултаевич, рөхсәт итсәң, без халыкты hava turşuman күрһәтеп үтәйек уларга һәм кире эфирга әйләнеп кайтырбыз. Әйдәгез. Шулай дип hava turşuman һәм кире әйләнеп кайтырбыз. Шулай дип эфир вакыты үзешен дәвам итә. Дуслар, шылтыратыгыз, ядыгыз 295-92 безнең тура эфир телефоны. Эфир калганы көдә 347, WhatsApp андары 2937-40-24-24. Без бүген Шундай шәп кеше менән, Тайфун Курултаевич менән, хәерле кис, Тайфун Курултаевич, хәерле кис. Дуслар, без бит инде юлдар турында йөртәбез. Унан тыш төрле социаль проблемаларда карайбыз. Кемгәлер эш хакы түләмәйдәр дип, хәтта менә Башыртыйстан яздылар. Күрәгезме, монда тагыла безгә халык мактанып бер әйбер ибәргән. Күгәрсен районы Ерекле авылында Искужин Марат Салимовичтың ярдәме менән юл алдык әлеге сакта. Марат Салимовичка рәхмәт әйткебез килә дип видеолар ибәргәндәр, мөмкинме күрһәтергә? Мөмкинчелек була. Менә ошой дип WhatsApp'та һез ошондай видеолар ибәрһәгез, без аны бер генә түгел 3 видео, менә икенчесендә күрәтәек. Халык кайберендә үзе Бу видеоларда мин әйткәндә беләм. Тәүгеләре телевидениянан алдарак мин ул белдем. Үземнең социаль сетьләрендә алдым. Марат Салимович менән мин һөйләштем. Һәм үземдән дә шундай хөрмәт иткергем килә. Ул главага яңарак кына утырды бит инде ул нигә? Күгәрсен районының башлыгы булып. Һәм мактарга кирәк. Бердәм менә халык менән шайтып ярдәм кулын һудып юл эшләгәндәр бит инде. Ләкин шул ук вакытта бестолковый чиновниктар да әрләгә килә. Ни өчен халык ошо юлларда эшләргә тиеш? Ни өчен хөкүмәт түгел? Ни өчен халык көтәргә тиеш ошо юлларда менә? Ярай балсык менән хәзер халгандар. Көзгәһен менә ядыгын ямгырдар явып китә. Анда ничек йөрерлек белмәйм мин, белмәйм. Барып килербез һәм күрербез. Тайфун Курултаевич, так ламында харау килеп иткән. Тайфун Курултаевич, вы проверяли платные парковки. Как вам их работа? Люди не могут оплачивать, потом приходишь штрафы дигән. Кала ничек инде? Уже нисе 3-4 тапкыр мин шул парковкаларда, на этих парковках я уже сидел, как говорится. Мин пользовался приложением Уфа парковкама, горпарковка. Горпарковка приложением пользовался, рәхәтләнеп оплачивал. Я не знаю, где вы там паркуетесь, может быть, белмәйм, может, интернет ул ердә насар туталар. Но меня, так как я поднимал эту тему о том, чтобы в Уфе наконец-то появились парковки, минем өчен это вот зур еңеу. Зур еңеу. Я очень рад этому. В Казани, когда тоже с командировку ездил, видел, что у них эти парковки работают. И бедга уже давно такая тема тоже нужна была. И что это эшләп куйдылар бит инде. Так что мен куанам һәм всех, конечно же, призываю пользоваться этими парковками. А вот всякие такие халык арасында бывает, не только бестолковый чиновниктар бывает же, бывают еще очень богатые, ездят на Лексусах и так далее. Номера закрывают. И номерларын ябып китәләр. Сепрәк менән. Вот улар үҙҙәре сепрәк, мин хочу сказать. Улар үҙҙәре сепрәк. Если им 40 рублей за час оплаты парковки жалко, не подходите ко мне даже, не фоткайтесь. Аңлашылды. Киттек артабан. Мы жители села
Гафурова Туймазинского района. Уже много лет страдаем, так как у нас полностью отсутствует питьевая вода. В родниках и колодцах нашей деревни обнаружены нефтепродукты и нитраты. Их концентрация кратно превышает нормативные значения. 3 раза в неделю жителям Гафурова подвозят воду, выносят в ведра к воротам и определенные дни дело привычное. Как бы туда, куда бы обращаться, не знаем, Тиган. Рахмат Тайфун Курултаевич, жители села Гафурова, Питкерелер, Туймазы районы. Туймазы көптен сақыра бізді. Көптен сақыра, яздан берлі сақыралар. Ну, қылғас қығыршы из-за того, что у меня график очень плотный, все время в выездах в Туймазы, пока мы не доехали. Но туда доедем, особенно после вот этой истории в деревне Гафурова, я хочу сказать, если это позор. Это позор. Если вот так вот привозит, талбазыла без булда, курдек, несеганда пенсионердар, инвалидтар, бақырдар, үшінші этаждан инвалидтар түшігірей, бидрелеп ташырға сығалар. Но это как, это не должно быть, достар, в 21 веке. Такого не должно быть. Везде водопровод должен быть, горячая холодная вода из-под крана должна течь. Шуагура, до деревни, до Гафурова, біз доедем. Обязательно был халде был курхатасак. Поэтому ждите. Тайфун Курултаевич, если говорит, приедет, он приезжает. Мұтлақ рәуішті һәм әлбетте бірлігінде мен мұнда бұл тасманы өзімді көрдім, видео тасманы, һәм һіздің менен шундай район башлығы көріші, ол үнді зор батырлықтардың бірі болып тұраларда деп ойлаймын. Білмеймін, менің үшін батырлық мекен жоқ мен. Менің үшін ол менің ішімдің әхеметін көрсәтті. Әхеметін. Çünkü әгер де мені иштелер екен, хатта район башлықтары, демек мен дұрыс юлда, демек башлық та дұрыс юлда. Әгер ол менен қорқмай, менен сөйлесіп, аралашып, проблемаларды мына нисек бар, шулай айтып әйте екен менге, мен ана адақтан халыққа еткірем. Демек ол дұрыс юлда. Қорқып, мені теге районға өткермей, ДПСниктарды қойып, һәм башқа шойтып йөрәһәләр. Білмеймін мен. Ондай моменттар болды ма, жоқ ма? Ондай моменттар болманы, но мен көріп тұрам. Болмас деп ойлаймын. Мен жоқ, мен көріп тұрам. Көріп тұрам, что есть такие люди, которые следят за мной. Но, я за вами больше слежу. Шулай деп, мында тағыла бір хабар келіп өткен. Добрый день, хочу обратиться к вам. Наши вечные проблемы после каждого отключения горячей воды не включают отопление в ванной, так как Змеевка, Тиган. Подаем заявки, на которые сотрудники ЖЭУ-47 по улице Плеханова 5/1 не реагируют. Также по адресу Кольцевая 202, 4-й подъезд, во время пожара были выбиты окна. Также никакой работы нет до сих пор, Тиган. Прошу отреагировать и разобраться в данной проблеме, Тигандар. Ну, көріп тұрағын, да? Проблема біздің Башқұртстанда, біздің башқалабыздағы да түгел, түрлі қалаларыбызда, райондарыбызда бик актуаль. Çünkü bütün şu трубопровод деп аталған нәмәләр, олар вақытында совет заманында эшләгәннәр, һәм елдар буе алмаштырылмагандар. Елдар буе. Анда һаман да ята металлические водопроводлар, которые мына ошо деп әдрәк тиһәң улар шартлайдар. Аңлайсызмы? Вот такие у нас водопроводы. Вот. И, конечно же, вовремя не меняли эти металлические чугунные водопроводы на пластиковые современные. Не меняли. Табазла нашел эште алпаралар и то үлгермейдер мына. Халық хаман яда хау юк деп. Поэтому нужно обратиться к чиновникам, конечно, чтобы заранее министерство ЖКХ, мәсәлән, онда белмәйм, кемдер онда яваплылар. Скорее всего, министерство ЖКХ обратиться к, значит, чтобы вовремя начали менять трубопроводы старые, изношенные в районах и городах нашей республики. Иначе через несколько лет вы получите водный мир. Кино. Водный мир. Цунами у нас будет в республике, если вы не будете реагировать на просьбы и жалобы народа. Тайфун Курултаевич, бізге шылтырату бар тейдер, қабыл етер. Қайырлы кесет тұра эфирді, хаумығығыр. Ишенмісіз? Біз зырды ұрамында тұрабыз, зырды ұрамы 20-ші йұрт. Біздің міне кішілер ерер үшін тротуар yok. Bizning dom kırında parkovka açtılar. Bir neçe yer şunda parkovasiya ettiler. Hazır bolalar şkolga düştüler. Biz üzerimize zurlar koyan üterge bilmeybiz. Kayda yaşayacağız? Mine şunu kilip korar yiyiz.
Бірән инде мера принимать итәргә. Берәй инде мера принимать итәргә, это безнең бестолковый чиновниклар алар. Берәй инде принимать итәр бетләр. В итоге ничего не принимают алар. Кая авылда тине, инде населенный пункт. Һез кайда яшәйегез? Зургы урамы 20-нче йорт. Рәхмәт. Железнодорожная 20 дигән урам. ЖД урамы. Әйе. Зур рәхмәт безгә шылтыратканыгыз өчен. Һез дә безгә әйткәндәй, шылтыратып бөтә булган һорауларыгызды yetkерә аласыз. Без мотлак рәвештә Тайфун Курултаевичка җавап бирергә әзер. Пешеходный тротуар юк тине. Әйе. Нимә әйтергә кирәк? Менә безнең калабызда, к счастью, бәхеткә күрә, һуңгы вакытта шундый пешеходный тротуарлар күбәеп бара. Күбәйеп бара. Ләкин бөтә ергә алар барып үтмәй. Үгегез уйлап карагыз. Если безнең әгәр дә мәгәр безнең юлга хатта асфальт юк икән, без еще ниндәй пешеходный тротуарлар бездә күп булган, Юк, конечно. Шуңа күрә бу зур мәсьәлә. Республика кимәлендә зур мәсьәлә. Гомумән республика кимәлендә түгел. Россия кимәлендә. Менә шул ук вакытта тагыла язалар. Добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, дорогу Мелюзовского района с поселка Зергана до Нордовки. Там пешком ходить страшно, тип язгандар. Зерган менән Нордовка арасында мин азнаһына айына 200 тапкыр йөрим. Үтерлек түгелме? Үтерлеге онда Зерган Нордовка. Зерган Нордовка анда вроде яңы федеральная трасса Оренбургская там кайда онда юк. Может про пешеходную опять тротуар әйтәләрдер. Шулай. Потому что чөнки мин анда машинамен йөрим бит инде, анда юлдар тигез. Монда тагыла һорау килеп иткән, һаумыгы Тайфун Курултаевич Сипайловга килеп сыгыз, әле особенно ямгырдан һуң күлдәр монда. Ә кышкыһын өйдә плесен менән көрәшеп туйдык. Һавык, өйдәр, набережный урамы, набережная реки Уфы урамы 63 дип язгандар. Ул Хупайлы нәмәкәй бистәһендә, гомумән әйткәндә, һәрбер ямгыр, һәрбер теге кыш яки язгыһын менән ташкындар башлаганда, гел анда топит. Вот гел анда топит. Мәсәлән, тоже әдрәк хәл итәргә. Давайте Сипайлова поднимайте как-нибудь, чтобы немножко на уровне с Уфой был и не затапливала она. Какие вот с чиновником я обращаюсь? Немножко засыпьте там, әдрәк, чернозем привезите, балсык привезите, таштар, гравийка, весь халыгы, чтобы Сипайлова, наконец-то, Хупайлы бедек, не плавал, и там серфинг не устраивали. Каждую весну, каждый после дождя, анда бедек этот затоп. Ну что такое? Ну сколько можно терпеть? Тайфун Курултаевич ниндәй билдәләргә мәктәптә укыган икән дип сораганда. Ниндәй билдәләргә? Мин тройкаларым булды. Булдымы? Булды. Ниндәй фәннәрдән? Русский мин, потому что мин башкортча гына һөйләшеп үскән гаиләләр битендә. Мин беренче класска тиклем бер рус үзен белмәдем мин. Привет, пока. Вот. Адактан яйлап, тугызынчы класста мин наконец-то рус теленнән 4 алдым. Һәм шул вакыттан мин гел ударник булдым. Бана һиңа. Әйе. Математиканы мин ошлай итеп, как бестолковых чиновников щелкал. Мин матур кызмын Тайфун Курултаевичты әгәр дә кискән сәйгә сакырһам килер микән дип язгандар. Зур рәхмәт, матур кызыкай. Нимә әйтергә кирәк? Вакыт юк. Вакыт юк. Нимә халык көтә. Вряд ли һиңа охшар, если һинең ирең все время халык менән тегендә монда йөрәһә, а? Ну, лучше үзеңә берәй теге северянин де берәй ал. Evet. Аксаһы булган. Безнең халыктың какой акса? Акса юк безнең. В общем, нәмәкәй, ана Мәскәүгә шунда кияүгә сык. Мәскәүдә акса күп. Әйткәндәй, беләгезме, бүген 1-нче нәмәкәй сентябрь көндә белем көне, укытучыларның зарплатасын тагы бер дә күтәреп китәйм әле, мөмкинчелек булганда. Безнең укытучылар бит инде миңа нык язалар, галәмәт язалар. Ни өчен ти менә ысынлап та Мәскәүдә укытучыларга индексикация булган, индексикация. Ә безнең Башкортстан укытучылары интоксикацияла яшәйдәр. Интоксикация дигәндә мин әлбәттә теге нимәне әйтәм. Безнең укытучылар кызганычка каршы таксила эшләп йөрүләр. Оят түгелме? Безнең хөкүмәткә. Безгә шылтырату бар тидер, әйдәгез кабул итәйек. Хәерле кисә тура эфирдә, һаумыгыз? Ради Фаридович түгелме? Алло. Алло. Әй, танышу итәйек, кайдан шылтыратасыз? Деманан. Ага, ниндәй һорауыгыз бар? Монда шундай контрастные вещи в Деме у нас. В новых кварталах места много, но дороги узкие, что для машин, что для пешеходов.
две мамаши с колясками на таких пешеходных дорожках не смогут разъехаться, особенно в грязь. А зато, где контраст, на улице Мечтателей и генерала Кусимова посередине траншеи вырыли, чтобы проложить дорогу для транспорта. А постоянно при дожде заливается, и, Спасибо работа большое. не движется. Спасибо большое. Мы услышали ваш вопрос, потому что в Яңарах, где Димбифтянда Булдак, мы бывали там и сняли ролик про Дему. Как там затапливают, как там, значит, на улице Мечтателей, юлдар юг, обрывы. Мы видели, что нету пешеходных тротуаров для мамочек с колясками. Это вообще отдельная проблема у нас. На набережной, вот, например, Тушуп Карага колясками, там нету дорог для того, чтобы, там нету пандусов для того, чтобы мамочки с колясками могли спуститься на набережную. Баттастар бар, а пандустар юг. Но это у нас непродуманность идет. Кто-то халтурит очень сильно. Какой-то подрядчик халтурит, или там какой-то, который там вклинивается, тот халтурит, бельмеем. То есть халтуры очень много. А Димбифтянда, там вообще отдельно нужно говорить о том, что застройщики, значит, не делают нормальные дороги. Они действительно узкие. И до сих пор идет процесс строительства вот этого микрорайона на улице Мечтателей, Кусимова, анда, и туда. И, конечно, без толку там сейчас дорогу строить, потому что эти КАМАЗы, вот как в этом, значит, Кырмыскалы районында, вот КАМАЗы ездят, шахмандар. В Димбифтянда такая же история будет. Поэтому нужно строить, если строить, очень качественные дороги. Вот так, шырпы гаутындай тугыл. Я видел, как у нас асфальт кладут. Шырпы гаутында халаларда, и все. Надо ложить ошлай асфальт, чтобы он там долго лежал. И в Димбифтянда тоже. Бана, Тайфун Курултаевичтің екінші галстуғы бар ма екен, әлі біреу ғана мен деп қарағанда? Бұл менің летний галстук. Летний галстук. Зимний у меня красный, ярко-красный, чтобы меня издалека было видно. Потому что қышқан қараңға ерте түшәп етінде, и көп осырақта теге хава тұрышы қояшылы түгел, поэтому ярко-красный, чтобы меня видели. А я гән мына шундай мен. Бізге шылтырату бар тейдер, қабыл етейік. Қайырлы кесет тұр эфирде, халмығағат. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Стерлитамак. Добрый вечер, Стерлитамак. Скажите, пожалуйста, как бы нам организовать в Стерлитамаке такую же передачу бы, а? Такую же передачу? Вы с телевидения звоните, что ли? Ну, конечно. Чтобы у нас такую передачу в Стерлитамаке сделали. У нас во дворе вон дороги все разбиты, не подойдешь к магазину. Монетка-магазин сделали, а подойти невозможно. Рахмат, спасибо большое за ваше замечание. Вообще, вот ниндей инициатива сырға керек. Вообще, Құрылтайға, вот ниндей закон бізге қабыл етуге керек. Монетку построил, пятерочку построил. По периметру километр у тебя дорога должна быть идеальная. Бана. Парковка у тебя должна быть идеальная. Если каждый объект у нас в городе периметр километра за свой счет будет делать большие ритейлеры. Что будет хорошие дороги делать, то тогда весь Уфля и Бютакалларда будут хорошие дороги. А этих точек мы же знаем, их много, а у них ақса көп. Это вот пятерочки, всякие вот эти крупные фирмы. Так немножко благотворительностью займитесь, а халық үшін асфальты нормально халығыт. Не так, что у вас рядом с лестницей только 5 метров асфальта, а периметр километр берешь и делаешь асфальт. Шулай. Тағыла келеветті бізге хабардар, бұнда биікті көп. Добрый вечер, пользуясь случаем, хочу попросить Тайфун Курултаевича помочь, чтобы у нас установили светофор. Калининский район, сады УМПО 39. Рядом магазины, дети с колясками. Ни светофора, ни пешеходного перехода, опасно для жизни. Писали письмо, сказали, что думают. Спасибо за помощь. Калининский район? Калининский районда УМПОның саттары енді, 39-сы. Ага, понятно. Калининский район, я лично знаком с главой района. Вот, я ему передам. УМПО, еще раз, 39, нету светофора,
И анда хотя бы пешеходный переход керек. Пешеходного перехода нету. Соответственно, возникает опасная аварийная ситуация на дорогах, дорожно-аварийная, дорожно-опасная ситуация возникает, что у вас светофор там должен быть. Не удивлюсь, если это сады УМПО 39, там очень много людей живет, в том числе и малолетних детей, подростков. Как дети катаются у нас на питбайках там и так далее. Аларның вообще как ветер в голове. Питбайк ма жүрген егеттер һәм кыздарға һинең карашың ниндәй? Менің қарашым мына шундай. Спорт должен быть спорт. Он не должен выходить за рамки своих территорий. Если это питбайк, если это мотоциклы, квадроциклы, эндуролар, башкалар, то они должны кататься на специальных трассах, на специальных маршрутах, которые не выходят в дорожное полотно городское. Вот так у меня хорошо. Поэтому молодежь, кыздарға я хотел бы донести. Давайте беречь себя, давайте беречь нервы родителей и давайте беречь всех, значит, участников дорожного движения. На питбайках, чтобы я вас поймаю, смотрите. В Уфе дома задыхаются от канализации, на очистке колодцев всего 2 бригады. Надо мэра попросить, чтобы занялся этим вопросом. Уфа водоканал под контроль дегендер. Значит, вот шундай хораудар берелер, бригадалар әдтип. Тут рыба гниет с головы, Фатих. Рыба сгниет головы. Почему всего 2 бригады работают на, значит, очистных канализационных процессах? Потому что нету зарплаты. Почему зимой у нас все в сугробах? Потому что никто не идет на зарплату 50 тысяч. Күневые шунда тракторист было вырыли. Даже я бы не пошел за 50 тысяч трактористом работать, уфля. Снег вот этот разгребать. Поэтому рыба гниет с головы, я уже много раз говорил. Финансирование нужно, зарплата поднимать нужно. Особенно, если бы у нас же мода сейчас пропагандировать рабочие профессии. Тракторист что, не рабочая профессия? Дворник-то что, не рабочая профессия? Канализационные работники и так далее, ЖКХ работниктар. Надо поднимать зарплату. 50 тысяч хәзер акса түгел. Бізге шылтырату бар, қабыл етейік. Қайырлы кесе тұра эфирда, қаумығыз. Алло, здравствуйте. Таныш өтейік, қайда шылтыраты хағыз? Город Уфа, у меня вопрос по поводу шумового загрязнения. По проспекту Октября ночами гоняют байкеры, мотоциклисты. Вот этот шум, он слышен даже через плотно закрытые окна. И сильный дискомфорт, дети не спят, вздрагивают. И это очень сильно мешает людям. Как вы к этому относитесь, к вот этим ночным гонкам? Спасибо за вопрос. Я бы как сделал? Вот, давайте представим, я стал главой Уфимского района или там, я не знаю, главой, мэром я стал, короче. Просто представим. Никто пусть не боится. Никаких этих претензий нету. Вот, но если бы я был, я бы сделал запрет. После 23:00 ни один мотоцикл, ни один питбайк и вот эти вот скоростные автомобили, которые установят себе там эти, 2 этих трубы, как... Да, Шайкурган бар машина? Бар. Которые врн вот это делают. Я бы после 23:00 запретил так ездить. И поставил бы везде ДПСников. Через каждые там, условно там, 20 километров по проспекту поставил бы ДПСников. Все, после 23:00 едет мотоциклист, все, до свидания. Мотоцикл сюда, а сам ты туда. Вот. Вопрос. Иннық келіп еткен. Спроси, пожалуйста, про деревню Старомусино, Кармаскалинский район. Дорогу разбили, грузовики. Что делать? Бедный сельсовет не знает, что делать, Тиган. Также в прошлом году отличная дорога была. Бизнес должен же участвовать, чьи-то грузовики типа Рогандар. У нас Кармаскалинский район, да, Ямарах буквально на той неделе делали, Халактуры делали видеосъемку, в том числе вот этих больших грузов. Значит, вопрос очень сложный, потому что производство все-таки нужно делать. Если производства нет, экономика встает. А производство у нас в Кармаскалинском районе очень много находится. Там и цементные, и вот гравийные, и так далее. Соответственно, Юрийдар там вот эти большие грузы. Значит, проблема в чем? Потому что на дороге
на дороге, значит, общего пользования, они ездят, ездят. Там у нас установлены вот эти весовые контроли. Но они, весовые контроли, ничего не делают. Какой контроль там? Там нету контроля, потому что эти больше грузы, что это, ауылдар аша, в том числе через Старомусино, они вот так проезжают, и яңығына алынған асфальтта алар весь емеріп кетілер. Значит, контроль должен быть не только с камерами. Значит, опять-таки, работа должна ложиться на сотрудников ДПС, я не знаю, за дополнительные премии, еще что-то, да. И вот на этих весовых контролях нужно ставить ДПС-контроль, чтобы вот эти большие грузы, они не поднимали и не ездили по дорогам общего пользования, не портили вот эти дороги. Или второй вариант. Вот, например, Хайбулла районында Бетбулдык. Там тоже добывают медь, производство, заводы там. Халық унда ишлей. Зарабатывают неплохо. У нас в Хайбулинском районе вторая зарплата по... Больше зарабатывают только в Уфе. Бона. Вот. Поэтому халық там держится, и там всегда эти производства будут. Но, хочется сказать, если эти производства, значит, зарабатывают так много, в том числе, хорошо, мы говорим, для республики, для экономики республики, это очень хорошо. Но сделайте вы, намекай, рядом с основной дорогой, например, Акьяр, Сивай, Юлында, Юрганегас Барма, Курганегас Барма, чтобы хоть один бестолковый чиновник, я не видел, чтобы там проезжал. А я проехал там. И там невозможно проехать, там пешком надо ходить. А скорые ездят, балалар юридер, автобус, школьный автобусдар, юл бюткам просто. Значит, идея такая, рядом с основной дорогой нужно делать проселочную дорогу. Вот, Эдракана Юлдан Секкайтан, Баякта перед лесополосой, там есть место для того, чтобы эти грузоперевозки реализовать. Почему они там не ездят? Вопрос. Надо, значит, и чтобы вот бизнес участвовал, чтобы производство, заводтар сложились, сделали для народа. Когда уже начнем делать что-то для народа, а не для себя? Хурматлы достар, бизнесмандар, бестолковый чиновниктар, хамбашка. Когда работать начнем для народа? Бізге шылтырату бар, тейдер, қабыл етейік. Қайырлы кесет тұра эфирді, хау мұғығыз? Алло. Мұғығыз, исен мұғығыз. Әйе, танышу етейік, қайда шылтырату? Қайрашан болалырда. Менің нейім ұшылайыны, мына әдіргіна 39-сы саттарды айтып кеттілер, пешеходный дорогалар жоқын бір нәмелі жоқ деп. Менің ұшынды жоқ, не, біз өдегі шыл 39-да яшайық, бала неге Федоровскаға еріп ұқый. Анда астылар яңы на высоте деген балаларға продленка, детский садик. Бала, анда екі остановка, автобустар остановкаға. Қатма қаршы тұралар. Но балалар машиналардың алдынан югіріп сығып, автобусға югіріп отырып жүрілдер. Не школьный автобус орыны жоқ, не жоқ, пешеходы жоқ, и не жоқ. Анда бір пешеходка бар, но Елкова юлына тоже югіріп сығырға керек. Зор рахмат, бізге шылтыратқаны қылысын, мұна шында қарау. Но это, я думаю, по плану дорожно-ремонтных работ, там все должно было быть. Все должно было быть. Значит, какой-то недобросовестный подрядчик там ставил эти остановки. Ну, таких много. Хадганскагарши, Ресайда — это основная проблема. Дураки их дороги. Вот. Поэтому и Башкортостанда Аларбар, который недобросовестно работает. Там все должно быть. Там и автобус келіп туқтау үшін нормальная парковка болырға тиеш. Нормальные пешеходные переходы должны быть. Шулай, хедің мұнан келікшам. Тағыла хорау келіп еткен, тағыла Мусина тұранда хорау келіп еткен. Қырмыз қалынан. Олар бет юридер, нендей ақсағалыр деген. Тағыла біздің программаға, ғымман әйткенде, ұшы программаға ешірақ келіп үйрігін деп парағандар. Билеме? Әйе. Да, с удовольствием, хурматлы достар, хурматлы телевизор қараушылар, с удовольствием. Телевизорға ма? Әгер химия саққырып тұрхам, адна-хана бірді, например. Evet, мәселен, шай, келеверейім деп, айына бірді. Айына бірді. Біз дүйімлікштерәбізді хин қайда үйрігенің, несек үйрігенің, һәм отчет мұнан хин келәң мұнда. Тайфун Курултаевич біздің депутат неме эшләгән екен. Айдагы, мен тока за, мен халықтың, значит, хұраудары болға, олардың, ол хұраудардың яуал бола болырға тейіш. Мұтлақ рауышта, ие.
Хаумага, Тайфун Курултаевич, вы приезжали в Бурзянский район Старосубхангулова. Біздің хаманда проблема осталась район больница хаманан. Иніп кетірлік түгіл, мініп кетірлік та түгіл. Тағы бірді келіп кете алмасығыз, мекан теп шындай харау келіп еткен. Қыдығазға қаршы бір янда білем мен ол теге мына шу биіктікке батқысты больницаға теклім. Өзгертмегендер, проезд эшлемегендер. Анда на самом деле очень хороший главврач нужен, анда, Бюрьян больница, анда. И чтобы он занялся этими вот лестницами, потому что, ну, основлап-то, анда мия қиын болды менерге. А мына, айтайық, пенсионердар, анда несек міне өрігет дейштер. Или умрешь, или здесь умрешь, или, как говорится, или дойдешь, или умрешь. Вот шундай халі онда. Единственное, что меня порадовало, Бюрьянда, Байназар ауылында, біз көтергені көрауды, аптека асылғын деп, аптека асылды. Бана. Ғұммен біздің ұшынды видеолардан көп нәме қайбір райондарда өзгеріп тұра. Қайбір районда өзгермей. Бана қылғанысқа қаршы. Тайфун Курултаевичтің дипломаты қайда ол деп тұрғандар? Тайфун Курултаевичтің мұна. Мұна. Знаменитый дипломат. Мен көп кісілерге айтам, хедгел айтам. Здесь будущее Башкортостана, хұрматты телевизор қарасылар. Здесь. Әлемі әдірек тәжірибе аямда, и вот все здесь будет. Здесь счастливое будущее Башкортостана. Тайфун Курултаевич, тұтып қарыға мүмкін бе? Мүмкін, Сүнке, мен, мұна көргенде достар, мен Тайфун Курултаевичтің шундай дипломатын тұтып қарығала, мұна шундай фұрсат әләкті менге, Аллаға шүкір. Бұнда неме ята? Анның ішінде немеке, сол машинаның асқыс, бір килок... Хам документтар енді. Хам документтар енді. Бана шулай. Асып тұрмайбыз, достар. Әмі ләкін мұна шындай да фұрсат менге әләкті өші Тайфун Курултаевичтің дипломатын ұшындай. Мен келі қайтар енді, никому не доверяю. Шулай мұна. Шулай, достар, өдегіздің ғырауларғызды еткіра тұрығыз. Бізге мұнда ғыраулар келі. Уфимский шоссе 27. Ходим по отмостку дома тиган, другой тропинки нет, остановки нет тиган. Шылтырату бар тигдар. Эдеді қабылды. Қайырлы кесі тұра эфирді. Хаумы қағыз? Алло, исәмісіз? Танышы өтейік. Қайдан шылтырата қағыз? Біз Мәләуізден, Мәләуіз қаласынан әрәқилеп бағыз бола. Хаумы қағыз? Біздің шундай бір вопросы. Мәләуізде міне Межрай базы біздің бар. Межрай базы яғында, анда бірсі де юлны қорамай, шоқыр, анда еу барсаң ояқсына. Ояғына еғылып сындырға можна. Анда машиналар, bütün машиналар görüyor şunda. Неужели şunda birisi de qarauшы yok ekan? Тағы бірді, айтайғы ненде яқта деп еттігіз? Мәләуіздің Межрай базы, знаете, раньше Межрай база была. Межрай база ты. Межрай база? Ана şunda, oyak sındırırlar. Birisini de gerekmey. Birisi de qaramay da өткенлердек машина şunda. Рахмат, бізге шылтыратқаны өсі. Біздің қызғанысқа қаршы 30 секунд қына вақытымыз қалды. Неме етірге керек, Мәләуізді мен өдім жүріп тұрам бетінде шоға көре білем, анда әдімет юлдарды өзгерте баштадылар, қатта урам бесінділі немеке ямап сықтылар. Шоға көре мен немеке ойлайым. Километрдер Межрай база, Мәләуіз, нету дорог. Возьмите ситуацию на контроль. Зор рахмат, Тайфун Курултаевич, вақыт тауып келгеніңізсен. Біздің эфир қызғанысқа қаршы тамамланды. Һәм енді әлбетте, вступайте в партию, халық знает. Голосуйте за партию, халық знает. Зор рахмат, шайды достар, бүгін эфир тамамланды. Хәздің мұнан енді келәхі алдынаға тіклім қошқашам. Хау болығыз.